Marija Lukić je majstorski kandidat, međunarodni šahovski sudija i član Upravnog odbora Šahovskog saveza Beograda. Šah je njeno opredeljenje od najranijeg detinjstva. Šah sam naučila od brata, odnosno od brata i od oca sa 5 godina i da kažem u početku mi nije bio toliko interesantan zbog toga što me je brat pobeđivao lagano, a pošto je 5 godina stariji, to onako nije bio pravi šah, da kažem. Kasnije u školi, kada je učitelj pitao ko zna i ko želi da se oproba, da ide na takmičenje, javila sam se. Ja sam išla na razna takmičenja tokom osnovne škole i tu sam osvajala medalje što u Srbiji, što u Jugoslaviji. Međutim, posle toga sam, da kažem, vrlo rano prekinula tu svoju karijeru i počela da se bavim suđenjem i radom sa mladima. Sa 25 godina Marija postaje najmlađi međunarodni šahovski sudija na svetu. U školi šaha radi kao trener sa decom različitih uzrasta i nastavnik je izbornog predmeta šah u osnovnim školama. Dobro je što smo još 2007. uveli šah kao izborni predmet i na taj način motivisali mlade da razvijaju vijuge, odnosno da razmišljaju. Uglavnom je iskustvo da ima preko 200 đaka od 5. do 8. razreda u koju god školu da se pojavim, koji žele da nauče da igraju i da se takmiče. Bilo mi je krivo zato što postoji jako malo šahovskih klubova koji rade s decom. Uglavnom šah igraju penzioneri i stariji ljudi, a ja sam bila oduševljena samom igrom i takmičenjima, time što šah pruža i što može da omogući i zbog toga sam, da kažem, osnovala dečiji klub i počela time da se bavim. Naše dete se aktivno bavi šahom već 3 godine. Započeo je sa treninzima još u vrtiću. A odluka da trenira šah je njegova, da kažemo, samostalna odluka doneta, da kažemo, uz našu podršku. U onoj početnoj fazi gde smo mi insistirali o tome da je šah za njega u tom uzrastu samo igra, svakako smo primetili da je došlo do razvoja radnih navika sa započinjem školskih obaveza, zahvaljujući šahu i šahovskoj igri te školske obaveze lako prihvatilo. Pa odlučio sam da treniram šah. On mi pomaže za matematiku, razvija mi se pamet i volim da učestvujem na turnirima. Imam 5-6 medalja kod kuće i ja imam 3. kategoriju. Pa išao sam na razne turnire, tamo se dobijaju medalje, pehari. Igram ponekad sa svojom sestrom Unom, sa mamom ili tatom. Kad imaju vremena, sa dedom često igram. Odigram što ima program Lichess. Pa na toj aplikaciji ja odigram po 3 partije svakog dana. Igra se na 15 minuta i u šahu je najvažnije da se dobro promisli o svakom potezu. U novom izdanju Kreativnog centra Kompletna knjiga o šahu mogu se pronaći informacije o pravilima šahovske igre, njenom razvoju kroz istoriju kao i priče o slavnim igračima i partijama. Predstavljene su faze igre, objašnjava se kako se postavlja tabla i koje su karakteristike svake od 6 šahovskih figura. Kad kažemo kompletna knjiga o šahu, to je, da kažem, kretanje figura, naziv, ali i mnogo više od toga. Dakle, u određenim poglavljima postoje otvaranja, 10 različitih, gde oni mogu da nauče sisteme i principe kako da započnu igru, a da to bude kvalitetno, da bude školski. Zatim završnice, ne samo kako da matiraju, već i opozicija, kralj na 6. redu, krivouglji lovac, određene druge lekcije, kompletno zapisivanje partije, znači da se osamostali, da znaju, da kažem, u potpunosti sva ta osnovna pravila. Svi, da kažem, čak i samostalno mogu da rade. Ima puno ilustracija, deci će sve biti jasno, postoje razne linkovi, tako da i, da kažem, savremeni način i metod gde oni najviše vole korišćenje kompjutera, tableta, može da im pomogne i na taj način dodatno mogu da pogledaju još neke lekcije. U knjizi je objašnjeno i kako izbeći smrtonosne zamke, planirati lukave poteze, pokretati efektne napade i braniti svoje figure kako bi obezbedili pobedu na šahovskom polju. Poslednji deo knjige odnosi se na istorijat šaha, detalje o važnim šahovskim organizacijama, šahovski rečnik sa objašnjenjem više od 70 pojmova koji su u vezi sa igrom, kao i rešenja pozicija koje su prikazane u knjizi.
Kompletna knjiga u šahu je odlična. Što za početnike, znači uzrasta od 4-5 godina mališane, što za odrasle ljude koji žele da nauče, a kažem ne znaju da igraju šah. Možda i najbolja varijanta da roditelji zajedno sa decom sede, prelistaju, odnosno nauče sve o šahu. Jako je bitno zato što, pogotovo u dečijem uzrastu, jer to njima, da kažem, popravi koncentraciju, strpljenje, način razmišljanja, donošenja odluka, što je veoma bitno, da budu samostalni. Može da bude dodatni priručnik ili priručnik gde se koristi u osnovnim školama za šah kao izborni predmet. Šah se opisuje kao umetnost, nauka i sport, a recenzentkinja knjige tvrdi da uz ovaj ilustrovani priručnik svako može da nauči ovu izuzetnu igru.